Upališ YouTube ili bilo koju društvenu mrežu i što vidiš? Likove koji ustaju u 4 ujutro, tuširaju se u ledenoj vodi, trče polumaraton dok slušaju neke podcaste i do 7 ujutro već su zaradili tvoju godišnju plaću. A onda si tu ti. Tvoj alarm zvoni u 7, pa u 7:05, pa u 7:15. U 7:30 shvatiš da kasniš na posao ili faks, psuješ sve po spisku, oblačiš prvu majicu, brzinski srkneš kavu i ako pušiš zapališ cigaretu, jer jebi ga, to je ovdje doručak šampiona. Pitaš se zašto oni mogu, a ja ne. Jesam li ja jednostavno genetski predodređen za neuspjeh? Jesam li lijen? Pa mislim možda malo i jesi, ali znanost ima jako dobro objašnjenje zašto se stalno vrtiš u istom krugu svaki dan. Danas pričamo o navikama, što su, kako nastaju, zašto ti uništavaju život i kako možeš hakirati vlastiti mozak da barem glumiš funkcionalnu odraslu osobu barem 30 minuta dnevno. Ma nemoj! Tvoj mozak je evolucijski gledano apsolutno fascinantan organ. Sposoban je za umjetnost, slanje ljudi u svemir, ali i za izmišljanje milijun razloga zašto baš danas ne možeš očistiti stan. Ali evo u čemu je stvar. Mozak troši užasno puno energije. Oko 20% tvojih dnevnih kalorija ide samo na to da on radi i s vremenom je postao najgori mogući uhljeb. Znaš one tete na šalterima koje već u 10:15 imaju pauzu, a u 11:30 im pada sustav? To je tvoj mozak. Njegov jedini cilj u životu je optimizacija da se ništa ne mora raditi. Svaki put kad radiš nešto prvi put, na primjer učiš voziti auto, mozak radi na 100%. Preznojavaš se, paziš na mjenjač, retrovizor, pješački, onog debila na romobilu, ali kad to napraviš 1000 puta, mozak kaže ovo je dosadno. Prebacujem se na autopilot. I taj proces se delegira u dio mozga koji se zove bazalni gangli. To je podrum tvog mozga, tamna komora u kojoj se spremaju navike da onaj dio s kojim navodno razmišljaš, prefrontalni korteks, može drkat kurac i razmišljati što bi bilo da si u 4. osnovne onoj maloj rekao da ti se sviđa. Znači navika nije ništa drugo nego tvoj mozak koji je rekao znaš šta, ja ovo odbijam svjesno procesuirati, evo ti skripta pa si uvrtim. Puno pametniji čovjek od mene, Charles Duhigg, shvatio je da svaka navika ima svoje sveto trojstvo. Zovu to petlja navike. Sastoji se od 3 stvari: okidača, rutine i nagrade. Ajmo to objasniti na primjeru s kojim se svi možemo poistovjetiti. Scrollanje po reelsima na WC-u dok ti ne utrne noga. Okidač je signal koji kaže tvom mozgu da se prebaci u autopilot. To može biti emocija, vrijeme u danu, lokacija ili drugi ljudi. U ovom slučaju osjetiš pritisak u crijevima, uzimaš mobitel i sjedneš na školjku. Rutina je sama radnja. Umjesto da obaviš ono što moraš u 3 minute kao normalan čovjek, ti otvaraš TikTok, Instagram ili čitaš prepucavanja u komentarima na nekom portalu. I nagrada, odnosno pitanje zašto to radiš, je dopamin. Uvijek je dopamin. Dobiješ taj slatki šus koji ti daje osjećaj ugode. Zaboravio si na probleme, na onaj faks ili posao, na neplaćene račune. Mozak sve to bilježi. Ok, znači mobitel plus jedenje na WC-u je jednako zaboravljanje na moj bijedni život. Ok, zapisano. Ponovit ćemo ovo sutra. I tu nastaje sranje. Doslovno i figurativno. Nagrada je toliko primamljiva da tvoj mozak s vremenom počne žudjeti za njom čim vidi okidač. Zašto ako si pušač ne možeš popiti kavu bez cigarete? Kava je okidač, a cigareta je rutina. Onaj umjetni osjećaj smirenja je nagrada. Pokušaj maknuti cigaretu iz te jednadžbe i tvoj mozak će reagirati kao da si mu upravo ubio mater. Koliko ste puta čuli onu laž treba 21 dan da se stvori navika? A jel znaš od kud je taj podatak? Dr. Maxwell Maltz, plastični kirurg iz 60-ih, primijetio da njegovim pacijentima treba oko 21 dan da se naviknu na svoj novi nos ili amputiranu ruku. I onda su motivacijski govornici to uzeli, izvadili iz konteksta i po ne znam koji put i prodali maglu. Sveučilište u Londonu je radilo studiju da prosječno treba 66 dana da se stvori navika. Zapravo brojka je između 18 i 254 dana, ovisno o tome koliko si teški slučaj i koliko je navika komplicirana. To znači da ako danas odlučiš piti 2 litre vode dnevno, možda će ti treba 20 dana. Ali ako s 30 godina odlučiš krenuti u teretanu, a do jučer ti je jedini trening bio trčanje za tramvajem, treba će ti mjeseci muke dok to ne postane automatizam. Ajmo se dotaknuti novogodišnjih odluka i onog krećem od ponedjeljka. Nedjelja je navečer, najeo si se ko svinja. Gledaš se u ogledalo, mrziš se i donosiš plan. Od ponedjeljka se budiš u 5, trčiš 10 km, meditiraš, učiš strani jezik, piješ samo vodu i hoćeš napisati knjigu.
Ponedjeljak preživiš na čisti adrenalin mržnje prema sebi. Utorak malo teže. U srijedu te boli apsolutno svaki mišić u tijelu, jezici nekako ne idu zbog padeža, a voda nema okus. U četvrtak ti kolega na poslu digne tlak, padne ti roleta, naručuješ picu i kažeš ma nemam ja živaca za ovo. Ovo je pravi primjer preopterećenja. Pokušavaš promijeniti 10 varijabli odjednom. Tvoj mozak onaj uhljeb doživi kratki spoj i vraća te na tvorničke postavke. Ako želiš stvoriti naviku, pravilo je da početak bude mikroskopski mali. Želiš se početi zdravije hraniti? Nemoj izbaciti kruh, šećer i svu radost iz svog života i prebaciti se na neke sjemenke, avokado i zrak. Tvoja jedina navika je da uz svaki tvoj obrok, makar to bili i ćevapi sa hrpom kajmaka, pojedeš jednu jebenu jabuku. Kad ti to postane normalno. Kad ti to postane normalno i kad tvoj probavni sustav prestane misliti da ga pokušavaš otrovati vitaminima, onda počni razmišljati o kalorijskom deficitu i kuhanju neke brokule na pari. Svi se u životopisima hvalimo multitaskingom. Sposoban za rad u dinamičnom okruženju i multitasking. U prijevodu to je sposoban sam napraviti 3 stvari odjednom i svaku napraviti polovično i usrano. Ljudski mozak ne može obavljati 2 zahtjevne radnje u isto vrijeme. On ne radi paralelno, nego se brzo prebacuje s jedne stvari na drugu i to se zove context switching. Pokušavaš čitati knjigu, u pozadini ti je upaljen TV i svake minute moraš odgovarati na poruke na WhatsAppu. Tvoj mozak se za to vrijeme troši kao gume na Formuli 1. Kad pokušavaš stvoriti naviku učenja, čitanja ili nečeg drugog, a pritom si okružen distrakcijama, ti zapravo svoj mozak treniraš da ima poremećaj pažnje. Doslovno ga učiš da se ne može fokusirati dulje od 3 minute. Zato kad radiš nešto bitno, mobitel ide u drugu sobu. Ne na stol okrenut ekranom prema dolje, jer i dalje znaš da je tu i podsvjesno čekaš da zavibrira. Izolacija je majka svake dobre navike. Postoji jedna knjiga, zove se Atomic Habits, pa evo nekih pravila iz nje. Prvo pravilo je da si zakompliciraš sranje. Ako želiš prestaš derat tonu čipsa i čokolade uz Netflix, nemoj ju kupiti. Toliko je jednostavno. Tvoj mozak je ljen. Ako ti se jede slatko u 10 navečer, tvoj mozak mora birati između toga da se obučeš, sjedneš u auto i odeš na benzinsku ili da jednostavno odeš spavati. 9 od 10 puta tvoja ljenost će pobijediti tvoju ovisnost o šećeru. Iskoristi to. Drugo pravilo je da si olakšaš ono što želiš raditi. Ako želiš trčati ujutro, pripremi tenisice i opremu pored kreveta. Kad se probudiš onako polumrtav i nadrkan, tvoj mozak ne smije imati prostora za razmišljanje gdje su mi čarape. Mora biti ustajem, oblačim se, izlazim. Ako moraš tražiti te tenisice i čarape, velika je šansa da od trčanja neće biti ništa. I treće je spajanje navika na način da spojiš nešto što voliš s onim što mrziš. Na primjer, ako voliš slušati određeni podcast, slušaj ga samo i jedino dok pereš suđe. Nema ležanja. Mozak će na kraju naučiti... Znači, ako želim slušati o serijskom ubojici, moram oprat tanjur. Ok, pišem. Zaboravi na to da ćeš promijeniti svoj život preko noći. Ali ako sutra odlučiš ostaviti mobitel u drugoj sobi kad ideš srat, za mene je to pobjeda evolucije. I još nešto, ako ste preživjeli sve do ove sekunde videa, svaka vam čast. Vaš raspon pažnje službeno je preživio još jednu apokalipsu društvenih mreža i dokazao da imate više fokusa od 85% ljudi. Ako vam je sve ovo imalo nekog smisla, lupite sub ili platite kavu kako bi moj bazalni gangli stvorio naviku snimanja ovakvih videa. Pitanje za vas, koja je vaša najtoksičnija navika koje se ne možete riješiti? Odgovore pišite dolje u komentar, a sada je vrijeme za rezultate jučerašnje ankete. Ako želite sudjelovati u novim anketama, lupite follow na mom Instagramu, budite dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada uživajte.